May sangarap jay panganan nga napanmi, sikati nakita nga agmay sadyay suli. Inasidgak sika di na makunon ya't problema, kitin ka kimita nang rugi ka nga ang sangi. Anak makapangan makaturog sikat panpanunute, tarupam tamatam di kanayon nga agparparang, ibagam di problema ta itaket pagtuntungan baring malag-anan, riknam nga madadagsinan. Agyaman nak titawat mo, riknam kan talik mo lusyaken, han ka nga pagsingsangitin. Tinangirog niya nang ibagam ti problema, may nga lalaki nga indagap inanawan. Di ko nagkinsika pangaasinta aganos ka, taan ng suna di lalaki dito'y daga. Jag makapangan makaturog sikat panpanunuti, tarupam tamatam di kanayon nga agparparang, ibagam di problema ta intake pagtuntungan baring malag-anan, riknam nga madadagsinan. Agyaman nak titawat mo, riknam kan talik mo lusyaken, han ka nga pagsingsangitin. Problema ta intake pagtuntungan baring malag-anan, riknam nga madadagsinan. Agyaman na titawat mo, riknam kan talik mo lusyaken, han ka nga pagsingsangitin.